L-istaġun tal-kaċċa għas-sumien li għalaq propju nhar il-ġimgħa kien wieħed fqir kif inqabdu biss 130 sumiena bejn il-kaċċaturi reġistrati għal liċenzja speċjali għal dan l-istaġun li ma kienx miftuħa l-għamiema minħabba il-moratorium impost is-sena l-oħra. Għal dan il-kap tal-Wild Birds Regulation Unit fih dan is-Segretarjat Parlamentari għall-Bidja Sajd u Drittijiet tal-Annimali, Sergej Golovkin. Yeah, in terms of the hunting season for quail, it was rather poor. In fact, there was very little, if any at all, migration of quail in the first half of the season. Quail began to appear mostly towards the end of the first week of April. Aparti li sumien lejn pajjiżna ma tantx ġi kien hemm nuqqas ta' interess min-naħa tal-kaċċaturi. We have issued 6,653 special spring hunting licenses, but we know that in actual fact probably fewer than 1,000 hunters actually took an active part in the season. Skont Golovkin kien hemm ukoll titjib f'dak li għandu x'jaqsam ma' illegalitajiet min-naħa tal-kaċċaturi f'dan l-istaġun. This year's season was one of the best seasons on record in terms of the number of illegalities reported. The situation has changed so dramatically since just over a few years ago. Usually during spring migration there would be dozens, if not hundreds, of incidents of illegal shooting of protected birds reported in a matter of weeks. Dwar dan ikkummenta wkoll il-kap eżekuttiv tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti Lino Farrugia. Nifraħ il-membri tagħna tal-komportament tagħhom eżemplari, dak kien staġun fejn l-illegalitajiet kienu wkoll kif kien is-summien kważi ineżistenti. Madankollu Nicolas Barbara minn BirdLife Malta qal li l-kaċċa illegali matul dan l-istaġun reġgħet tollit rasa kif instabu madwar 15-il tajra feruta. Sfortunatament dis-sena kellna kaċċa legali iktar minn staġunijiet ta' qabel. Jekk nikkomparaw l-ammont ta' safar li ġew miġbura mill-awtoritajiet jew mill-BirdLife Malta jew anke minn nies barra fil-pubbliku kif normalment ikun il-każ, dan l-istaġun rajna ammont kbir, ħafna ikbar minn ta' snin ta' qabel. Il-kap tal-WBRU Sergej Golovkin qal ukoll li bħalissa din diversi studji dwar l-istat tal-ispeċi tal-għamiema fuq livell Ewropew, fejn imbagħad jiġi deċiż jekk l-istaġun tal-kaċċa tal-għamiema fir-rebbija huwiex iktar sostenibbli. Madankollu l-FKNK se tkun qed tlaqqa l-membri tagħha dwar dan l-istudju. Ħan indirizzaw laqgħa fej ħanajdu u nispjegaw il-moratorium u x'qegħdin nagħmlu l-proġetti li beħsibna nagħmlu u qegħdin diġà nagħmlu biex mill-aktar fis possibbli aħna nafu li l-kaċċa tal-għamiema f'Malta tista' tkun sostenibbli u għal daqstant ikollna materjal f'idejna xjentifiku wkoll u dokumentat biex nistgħu buċna minn quddiem nitolbu li l-moratorium jitneħħa mill-aktar fis possibbli. Iżda il-kaċċa fir-rebbija tibqa' l-kontroversja ewlenija bejn il-kaċċaturi u l-attivisti tal-BirdLife. Moratorium sar minħabba l-fatt li l-għamiema qiegħda medda. Hija sfur li lna ngħidu għal snin sħaħ qiegħed jonqos u fl-aħħar il-komunità internazzjonali xjentifika irrikonoxxetu. Dan ifisser li sakemm ma jkunx hemm titjib fil-conservation status ta' din l-ispeċi ma jidhirlix li għandu jkun hemm iktar kaċċa fuq dan l-asfuq. Minkejja dan BirdLife Malta notat li f'dawn l-aħħar snin kien hemm iktar kooperazzjoni bejn il-kaċċaturi u l-attivisti tagħha. Iżda tibqa' tinsisti għal aktar kundanni min-naħa tal-għaqdiet tal-kaċċaturi dwar illegalitajiet.